In previous video, sad smiley this time. Pentakill! A, fuck, neće ga ubiti. Oh my god, ja sam mrtav. Ja sam ga skoro ubio. Aaaa! Bol imamo flashao sam se po kill. Kako je mali. Ima... Dark Harvest Farm. Nema flash još lik. Ali ima ulti. Prolazim ja. Tu. Previše minijana. Moš ti? Da. Odi. Bre. Dobar si, priznajem. Opa, dobar ult. 北斗百裂剣貴様の拳など顔どにも効かんわい何お前はもう死んでいる Bravo, samo pucaju. Evo penta. Penta. Ozbiljno možeš napraviti pentu, jebote. Tu. Ah, please. Nice! Ja vidim pentu, razumiješ, znači u sekundi. Kad vidim prvi kill, penta, jasno, bre. Desno. Yeah! Plus 50, nigga. Report Rumble for lose game. Ma ti mrtav si, brate, shvati. Gotovo, kraj, nema priče. Vidi Jeni kako te gleda samo. Gledamo sve. Ne znam kako to zvuči. Aj, opet uradi. Kako se osjeća svaki Yasuo kad vidim neki... Mate, ajde da čuješ kako zvuči ono kad uradiš distorted bass, aj uradi. 1. Znaš ko je to pesma, ono? Tan, taram. Jedan to je kad sam. Tam, jedan to je kad sam. Znači kao ri, ono... Ali malo bolje. Can you not go full retard mode? Timo i dalje ide ofenzivno jako gubi. Lemao. Za oko 15 sekundi gubijem. A tu je Jax negdje, vjerovatno. Ajmo kad ti kucu na čas, ajmo. Ne znam gdje je Jax. Ne znam, napadni ti njega. Ej, Lemao. Znate, vidiš? Fuck. Što te slušam? Da, Evo. Luka feed opet top lane. Kad ćemo opet konfo sad da napadnem tima, znao sam da mi je Jax to ne vidi. Luka opet vide to. Ne može kad je... Ovo je sve hackerin krip, sve hackerin. Da vidimo što sam upao. Bronze 1, I'm calling bronze 1, silver 2, nice, ok, može.